po šumama i gorama. Zemlje ponosne i četvrti znamo slavu Bogu ponosne. I tako dalje. Mi se spuštamo i penjamo se i idemo kroz šume i planine. Sve strašnije. Evo mi nastavljamo da se penjemo uz najveći krimski vrh, Aj Pietri. I naravno, kao u svakoj planini, naišli smo na jedan izvor, ledina, fantastična voda. Sad ćemo da napunimo da imamo da se osvežemo gore, mada nije ni vruće. Evo mi gledamo kako deca se bave planinarenjem i eto, svaka čast i pozdrav. Serbija! Da, Belgrad, prijehali. Evo, gledamo izveđače klince u šumi, šumskim putem sa georgijevskim lentama. Evo, idu sa torbama, oni su negdje kampovali, spremaju se da budu budući Šteta što se u vojnici. Srbiji skupilo. Da, šteta što se u Srbiji toga skoro da i nema. Evo neko planinsko selo gde vidiš, evo, setite se svog djetinjstva, Tarzanka, wow! Idemo i mi. Nismo mogli da izdržimo i zaustavili smo se uz put, vozeći se po obale mora, zato što je ispred nas neka nevjerovatna crkva, nevjerovatne lepote. Ovo je hram svetitelja Nikolaja i ovo je crkva sagrađena kao uspomena i hram svim poginulim mornarima. Evo, ima nekih brodova, ima simbola morskih, znači nevjerovatan prizor svuda okolo more, neki mali gradić i eto, ta crkva prosto ostavila nam nevjerovatan utisak. Ne znam da li se čuje, ali se čuje zvuk talasa, ovih insekata, cikada, pravih morskih. Šteta što ne može kamera da prebaci ovaj miris od borova, od tuje, od čempresa, od ovih iglica. Znači mi smo u raju, a ovaj raj se zove Krimsko poluostrvo. I nastavljamo naše uživanje. Šetamo se po parku, Poros park. Ledina, čista, planinska reka, mi se nalazimo u planinskom predelu Aj Pietri na Krimu i ovaj deo se zove Veliki Krimski kanjon. Između dve planine u dubini 320 metara nalazi se potok i uz njega ide lepa staza 8 km duboka i na kraju se nalazi vanna Moldosi, mladilačka kada. Kaže, tamo temperatura konstantno cele godine 8 stepeni i onaj koji se tamo bučne, ostaće veći to mlad. Idemo da se podmladimo. Nastavljamo sa uživanjem. Danas promenili smo ovih treća plaža. Kako vidite, biramo plaže gde nema naroda, gde nema nikog, gde malo kamenja, gde možemo da imamo onako intiman, dobar, pravi odmor, bez gužve, bez priča, bez drugih ljudi. Prednost Crnog mora je u tome, po mene, zato što nema ovih čudnih stvorenja morskih ježeva i možda se popnješ svuda na bilo koji kamen i ne plašiš da se nabodiš i posle ceo dan provedeš da vadiš iglice. Idem da još malo uživam, a vi uživajte sa mnom.